بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. musidɓe julɓe tedduɓe on weltanama on jarnama on tolnama ka radio city fm 88.1 immorde koloma haray ko tooli moɗon e oɗo radio ko tooli moɗon e addugol publicité ji monɗin e oɗo radio ko tooli moɗon e wallitagol oɗo radio nde tawde hiɗen geli oɗo radio no walliti kaɗo dina hino walliti musidɓe ɓen no walliti julɓe ɓen haray ko tooli moɗon e makko. Hare noon hande hiɗen wondi e koto me en isaga bangura haray ko kamɓe woni ka machine ɓawo machine ji ɗo fi en waw faltodirde en weltanike ɓe en weltanike hooreɓe maɓɓe ɓen eɓe ɓe wondi ɓen fof ha hewti joma oɗo radio yo allahu on yoɓuɓe ko ɓuuri e moƴƴude joddi yoɓa en fof ko ɓuuri e radio on no nafi en haray tigui tigui on ko ndeɗo nafoore tigui tigui on ɓe woni en e waɗande hiɗon gili juma kala si wona suumaye haray juma kala hay ka suumaye hiɗen mari yewtere dina ka antenne ɗo joni noon haray ka wallitagol maɓɓe e ka wallugol en haray ɗo ɓe ɓeydani en nde ɗo kadi asewere hiɓe wowi en kadi ɓeydande e ɗiɗo lebbi e ɗiɗo suumayeji feƴƴunoɗi haray hiɗen weltanoɓe jarnaɓe fota haray karamo ko meɗen kadi Oustaz Mouhammadul Amin ɓe senaki hande kadi kono noon maku maɓɓe on hewtiɗo haray hiɓe salmina on fota haray hiɓe weltani on hiɓe du'ani on hiɓe jarni on haray musidɓe julɓe tedduɓe min ko musidɗo mon on Mouhammad julde Diallo jibinande Bagnan Labe andiraɗo on Bagnan technology service e LAAWOL KISAL haray ko tooli moɗon ka LAAWOL KISAL ko tooli moɗon ka Bagnan technology service haray fiya e wallidirno jangguire haray musidɓe julɓe tedduɓe hande oɗo mawdu men kadi ko fi ndeɗo ñalande iidi hanke en waɗuno fi muudo on kala marɓe kadi question ji fi muudo on hiɓe wawi landade ɓayru feƴƴali taw haray en waɗuno ɗum hanki jama ɗuɗuɓe senino en weltanino ɓe moƴƴa woɓɓe fokkituno kono ɓe hewtano saabu angal programme ji ko hewtinta kon haray ɓen kadi hiɓe weltana fota haray hiɗe wondi kadi e LAAWOL KISAL on ɗo ka réseau sociaux kala faalaɗo jentade oɗo émission hara na radio o mari o natu ka Facebook makko o winda LAAWOL KISAL haray mo jenti oɗo émission wano ɗiya émission ji luttuɗi kadi ɗon weltana on fof moɗon haray ɗo hiɗe reni ɗo buy hewti buy windani en ga hiɗe wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe koyoɓe partage kadi ɗum ɗo ɓe anda oɗo radio city fm no nafude ɓe moƴƴa kaɓe woni o kaɓe woni yoɓe woni onno ka extérieur ton ɓe nodda oɗo radio ɓe adda publicité ji maɓɓe ɗi ga haray ko tooli maɓɓe Incha'Allah. Haray musidɓe julɓe tedduɓe si ɗon feƴƴi si tawi leere o yoni hande en yewta fi oɗo iidi si ɗon feƴƴi yewten fi oɗo sittu sawwal ɗum ko jeego juldandu ɓayruɗen andi si ɗo feƴƴi haray koye wakkilo kadi e ɗen ɗon dewe horugol oɗo jeego juldandu wolande wawuɗo horude on haray Incha'Allah ko ɗum ɗo woni programme ko wonɗen e yewtude kon wano andirɗen noon hikka hitande hikkande tigi tigi on en heeɓi e mayre ko woowa en yii e mayre ko woowa en andi e mayre ko woowa hari kadi woowaka nawnirede ni hari woowaka mayirede ni en torki allahu subhanahu wa ta'ala yo allahu on selli nawnuɓe ɓen fof yo o yaafo julɓe feƴƴinɓe ɓen fof yo o danduɓe nawnali ɓen fof yo allahu on hattiniran ni en ni nde ɗo nawnare yo allahu on hattiniran en ni kadi wonɓe soñjude ɓen saabu nde ɗo nawnare ɓayru pellet ka men ɗo hande nawnare nden no soñjude moƴƴa kono no woodi buy kadi wonɓe soñjude oɗo jama saabu nde ɗo nawnare telemma ka laawi telemma ka nokkeli soñja on ɗuuɗi ha feƴƴiti ɓe wonɓe soñjude fof no yoɓe andu wona goɗɗo ɓe soñji ko hoore maɓɓe ɓayru bani adama kan kala ko waɗɗa ko hoore ma waɗuɗa
siko moƴƴi ko hoore ma waɗuɗa, siko ko boni ko hoore ma waɗuɗa. ɓe kadi yo ɓe accu, yo ɓe andu kamɓe kadi ko ɓe mayay ɓe, ko sabu kulol mayde waɗi si ɓe wi'a yo ɓe accu ɓe defanda ɓeɗo yimɓe, kono harana yo ɓe duñu ɓeɗo yimɓe bone. haray tigi tigi on ko wattangol yilay ɗum dey, nangugol yimɓe ɗum piya ɓe, ittina ɓe, lorra ɓe, tampina ɓe, soñja yimɓe e laawi, soñja yimɓe ɗum ɗo wana ɗum ɗo ɓe yamira dey, wana ɗum ɗo ɓe yamira few. kamɓe kadi yo ɓe accu ɗum ɗo, haray yo ɓe andu hiɓe wadde bakkatuji molanaɗi e nduɗo lewru sumaye. kamɓe kadi yo allahu o newnanɓe ɓe acca ɗum ɗo, ɓe tuuba, ɓe rutto, ɓe yiltito, ɓe arta ka moƴƴereji. musidɓe julɓe tedduɓe, hande hiɗen e ñalande sakkitinde nden e ñalande sumaye. yo allahu on taw ko ndeɗo ñalande nde woni sakkitinde kañum kadi e ko tawata hara bakkatuji men ɗin ɗi fof majji ɗi yafama. yo taw hara ɗi fof bakkatu sakkitiɗon o yafama, yo taw hara bakkatuji men ɗin fof ɗi yafama, yo taw hara bonnereji ko waɗɗen kon en wawi yafodirde kadi hakkudeji meɗen. ɓayɗon gueli ɗiɗo bonnereji, goɗɗo on no wawi wonde haray mo bonni allahu subhanahu wa ta'ala, himo wawi wonde kadi haray mo bonni bani adama on. haray etagol noon yafodire, yurmodire, wallidire, nafidire, ko ɗum ɗo woni ko hani. haray musidɓe julɓe tedduɓe, haray en torki allahu subhanahu wa ta'ala yo jaɓan en ndeɗo dewe meɗen. hande ko ñalande nde tawi si en wattani yila en miijitori ɗeɗo haqqille moƴƴa, en tawa hino yurmi. nduɗo sumayeru hariɗe wiide ndu ari, hariɗe wiide ndu hewti, kono ndaare hande hindu yahude. hande kala leer feƴƴuɗo e mayru, oɗo leer artata hande kadi sina e sumaye kadi ari to o. ene noon musidɓe julɓe tedduɓe, wakkilo ɗen jooɗoɗen miijotoɗen fota fota wawen andude pellet en ala garanti oya sumaye aroyowo o taway en ɗo. haray ko ekkitiɗon kon e nduɗo sumayeru, ɓayru en ekkitike ɗo ko ɗuuɗi, en ekkitike ɗo yurmede, en ekkitike ɗo juulugol jamma, en ekkitike ɗo hawtodirgol ñaama, en ekkitike ɗo piiji ɗuuɗuɗi, en ekkitike ɗo gollitirgol kulol Allah, en ekkitike ɗo hulugol Allah hara ko kañum tun moodi. acce ñiiɓen e ɗum ɗo, tabiten e ɗum ɗo, ha sumaye aritoy on kadi yo taw hara batiri me en mo sarduɗen ɗo on hara o widali. kono yo Allah dando oɗo widude ñande julde moodi mo fuɗɗike kisa yeddude Allah, ma o fuɗɗike kisa yeddude Allah hande, haray no hulɓini no yurmi. haray musidɓe julɓe tedduɓe, oɗo sumaye wata en yejjitu ko kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun, ko fiyo on heɓu kulol Allah. musidɓe julɓe tedduɓe, ko angal kulol Allah goy addi coronavirus, ko angal kulol Allah goy addi ɗeɗo tooñe, ko angal kulol Allah goy addi ngol ɗo lorridirgol, ko angal kulol Allah goy hewtini en e boneji ka hewtuɗen ɗo hande. haray wakkiloɗen hulen Allah. haray tigi tigi on neɗɗo on so heɓali kulol Allah ngol, moodi en tawi oɗo gollay ko hulɓini, oɗo gollay ko boni, oɗo gollay ko lorrata. haray musidɓe julɓe tedduɓe, hiɗen artande oɗo mawdu meɗen, haray wattane yila. haray musidɓe julɓe tedduɓe, koye en andu pellet haray karamokoɓeɓen ɓe wakkilike moƴƴa fi oɗo iidi. haray hino tawa e karamokoɓe men ɗuɗuɓe wakkilani ɓen fi oɗo iidi, haray ɓe laɓɓinani en fota. kala natuɗo ka Bagnan technology service o yiyay ɗon ko docteur Mouhammad bari waɗi kon, natuɗo ka LAAWOL KISAL kadi o yiyay ɗon ko docteur Mouhammad waɗi kon e radio ji men go ga. tigi tigi on ɓe waɗani en ɗo yewtere labande laaɓude, dalilji laaɓuɗi, kala faalaɗo yanñude moƴƴa e ko wonɗen e yewtude ɗo. haray karamo ko meɗen ɓe hikkanike en yeeso e ɗum, ɓe laɓɓinani en ɗum ko laba. ɓe laɓɓini ɗon ko honno juulirte ka galleji, ene ko ɗiɗo juulata ka ko tato, hutuba waɗete ma waɗatake, ɗum fop ɓe laɓɓinani en ɗon pos. haray ko honno juulirte, ko honno kabbirali ɗin jeeɗɗi ka darde aranere, ko honno kabbirali ɗin jeego ka darde ɗi mere, ɗum ɗon fop ɓe laɓɓinani en poyi. ɓe addani en dalilji ɗuɗuɗi, ɓe laɓɓinani en ko sonno Anas bun Malik waɗayno kon. ɓayru ɗum ɗo noon ko honno ko muradu ijtihad. si innama ijtihad, haray ko tinnare karamo ko ɓen wona nasu windi ɗum kadi koyen watta yila dey. wata goɗɗo ɗo wiɗo joni ko ma o adda ko honto windi hadis ma aya Qur'an yo iidi juule ka galleji.
haray ko tinnare karamoko ɓen ndarugol e karamokoɓe me en sahabaɓe waɗunoɓe ɗum ɗo ka galleji muɗum haray ko ɗon wona e basede haray fiyo jama on fowto ɓe wattana yila ɓe anda kaɗo dina l'islam karamokoɓe men ɓen ɓe raɓɓinɗinaki haray karamokoɓe men go buy kadi no laɓɓini fi ɗum haray tigi tigi on koyen andu fi oɗo iidi haray ndiɗo iidi jama on koye watta yila koyen andu iidi ndin ko sunnatun muakkada ko sunna tentinaɗo kalu wajib no wa'iwa ko waɗɗi haray koyen andu ɗum ɗo koko tentina koko waɗɗi fi hon ɗum allahu subhanahu wa ta'ala o yamiri en ka suratuwol ɓurgol raɓɓeɗude e suratuji ɗin fof inna ataynaka al kawsar fa salli li rabbika wanhar haray oɗo sura laɓɓinani en ɗo wondema ko famuɗen e firo makko kon pellet no menen min okkima wendu kawsara ndun min okkima kawsara on fa salli juulan li rabbika jeyɗoma on wanhar haray boroɗa haray ɗum ɗo holli e wondema nelaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe honno laɓɓinani en ɗum ɗo haray ɗum ɗo ko aya quran ni e nokku kañum kadi ka allahu subhanahu wa ta'ala on honno wi'i en ɗon ka suratul ala qad aflaha man tazakka wa zakara sma rabbihi fa salla gomɗi mali on laaɓuɗo haray tigi tigi on haray on laaɓuɗo haray o janti inde jeyɗo mo nden o juuli haray tigi tigi on yo allah on waɗu en malɓe faami haray tigi tigi on honno yen andu tigi tigi on neɗɗo on so woni laɓɓinɗo haray o woni e programme ko hani waɗude haray musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo men on mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe juuli oɗe oɗo iidi donkin ɓe juuli iidi suumaye ɓe juuli ko ɗum waɗi ɗum ɗo ko yamirore nde tawi haray tigi tigi on honno koyo juuloye ka sali kene ko ɗum woni ka terrain ma nokkugo kono ɗum ɗon ko année prochain waɗeten ɗum ɗo e nga'al on kaka cuuɗi wonɗon e wadde haray suddiɓe ɓen no nodda fayɓe ɓen no nodda haray mawɓe ɓen no nodda haray tigi tigi on ɗum ɗo ko mande dina kanni haray noon ko leero hombo ɗum ɗo hana juulede haray hiɗen andi tigi tigi on ka me en ɗo ko ɓuri hewde kon ko entre 9h ma ɗum 10h haray wano ka honno ka ɗuma ɗo ka juulugol ɗo haray noon on tigi ko yo taƴu si o yaha taw o juuloya haray wona yo o yahu o juuloya iidi ndin hara o taƴali taw ɗum ɗo ko contraire haray ka iidi donkin kañum koyo habbo ha o iwta ka iidi donkin o ara noon o ñaama kono ɗo koyo o ñaamu taw hiɗen andi ka me en ma nokkeli goo hiɗen nana e noon no wi'e tayrudi ko ɗum woni taƴirdi haray tigi tigi on honno ka subaka on salmine tun haray tumbodire nafe welo welo waɗe haray ko ɗum ɗo woni ko waɗeteno oyatuma kono hikka on ɗo haray mo kala ko yo waɗu ɗum ɗo ka ɓeyguri mum on tigi hunto taho ko ɗum woni o taƴa wona welo welo o itta kooƴe moƴƴa si ɓe on tigi seeno ka juulete ɗon haray ɗum ɗo ko telemma 9h ma 9h30 ka fottanoyɗo wo ka galle ton iɗon geli haray si tawi kan ko ligo on wonno e waɗande e leer iɗon geli ɓe woyi makude leerji ɗin no wowano hay senditede imamu ɓen kaariɓe ko ɗo julnata kaariɓe ko ɗo julnata kaariɓe ko ɗo julnata kono e nga'al ko juulugol ka cuuɗi haray noon wata on tigi wi'u ɗum gasata ɗum marsata juulugol iidi ndin wona ko metti fii si tawi woni ko an e ɓeygure ma nden wano docteur mouhammadou wuri bari makiri noon haray tigi tigi on haray hato jinaka waɗon khutba on gelike si tawi on ɗuuɗa ɓayru ko wiyete khutba on ko jama yewtete haray noon si tawi woni nokkeli ka tawata jamano ɗuuɗi lojuɓe e batiman goto étage goto ko kamɓe woni ɗon si tawi ɓeɗo fof no tumbodirde juula haray hiɓe wawi tumbodirde ɓe juula haray tigi tigi on ɗon si khutba on waɗama haray wona ella haray tigi tigi on koyo on tigi waɗa khutba on si tawi darama tawama
hino hani waɗude ɗon sina ɗum ka ɓeygure on tigi koyo wakkilo o juula. haray ngol ɗo juulugol koko hani koyo on tigi wakkilo o juula o waɗa ndiɗo iidi yo andu tigi tigi on dey koye watta yila. haray noon hiɗen andi fewdo yaheteno ka sali kene ka juuloygol ko ɗum woni ka juuloyte ton no woodi ɗuɗuɓe salotoɓe yahude juulugol iidi few. ɗum ɗo kadi ko ella woɓɓe salora inna kañum heɓali coñci kesi wona coñci kesi tun juuliroyte iidi siɗi heɓi keno moƴƴi siɗi heɓaki ko laaɓuɗi ɗaɓɓete laaɓuɗi kadi no juula iidi tentini noon e nde ɗo hitande men fewndinde ɗo haray en yewtino ɗo wiwɗen haray suddiɓe ɓen wata ɓe lorru modiɓɓe maɓɓe ɓen e nde ɗo hitande haray kadi fayɓe marɓe faamuɓen famayɓe fi coronavirus ɓen yoɓe andu ɗum no fewnditi e ngal si ɓe heɓali wata ɓe seytin wata ɓe wullu wata ɓe lorru wata ɓe tampin yoɓe andu pellet haray tigi tigi on ko ɗum ɗo woni ko fewndi. haray kadi neɗɗo on kadi o anda kala ko allahu o muyanimo kon ko ɗum o heɓata kala ko o heɓali kon kadi yo andu ɗum ɗon o muyanaka taw. haray musidɓe julɓe tedduɓe on tigi ɗaɓɓa coñci laaɓuɗi o pompo parfum si tawi ko gorko amma suddiɗo hana pompade parfum few wattanen kadi yilay ɗum fota fota haray on tigi pompo parfum on o itta kooƴe ɗen ha moƴƴa o looto kadi ha laaɓa o yaha ka juulugol iidi. haray noon angal yahugol juulugol iidigol ɗum ɗon ko ella dey joni noon kadi hiɗo geli woɓɓe ɓen kono newori woɓe welsidori modi ɓay innama kaka galle wona e juulede haray tigi tigi on dey yo fof hettano ɗum ɗo juula wata won woɓɓe juuli woɓɓe juulali ɓayru wi'aka juulatake few ko wi'a ko yo juule ka cuuɗi wata on tigi horu suumaye ha gasa o ronka juulude iidi iidi ndi tawi si ndi feƴƴi ndi artoyi wo kadi hitande ari to yeyde a anda si ɗum ɗon a tawoyte. haray wattane yila wawen andude jama on yo wakkilo juula ndiɗo iidi. haray tigi tigi on ko non woniri haray on tigi koyo watta yila o waɗa ɗiɗi o hani waɗude ɗo. haray si ɗum ɗo kañum kadi honno wi'ama fi ndiɗo iidi wata en yejjitudey hino woodi ko wi'ete takbiratul iid wattane yilay ɗum kadi moƴƴa. haray ko ɗum waɗi ka iidi ɗo si weeti haray tak onno kabbiral ɗin koye ɗi waɗe haray koyo goto wowlu ɓeya kañum kadi jaabo ma ɗum fof wowlida kono kabbiral ɗin sino yahede ka iidi koyo ɓentigiri wowlu ɗiɗo konguɗi ɗulle ko honɗum ɓayɗen nanay buyno yewte kono haray tigi tigi on sen daari honno oɗo kalima himo ariri ni e ɗeɗo defte hay si en daari wano ka minhajul muslim ko ni ɓe addiri ɗulle ko honɗum allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi lhamd. haray ko ɗum ɗo woni kabbiral ɗin mi fillito allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi lhamd. haray ɗum ɗo koyo jama on ekkito ɗum ɗo ɓe wawa ɗum ɗo ɓe wowta ɗum ɗo wawɓe ɓen ekkita ɓe wawata ɓen ko ɗum ɗo wi'ete takbiratul id ɗum ɗo kadi no tawa e ko waɗete bimbi ado on tigi hewtoyde ka juulete ton ko ni on tigi ko ni senorten ka iidi si tawno hara ko yen seno ton waɗen ɗum ɗo ha hewta ka imamu on arata ɗon si imamu on hewti ka juuleteɗon ɓayɗon geli ko jama on ade to imamu on ton haray si imamu on hewti ɗum ɗo darne si tawi ko iidi julde suumaye amma si ko iidi julde donkin haray ɗon ɗum ɗo hiɗen andi ɗum ɗo kontinte ha timma balɗe tati nde salminawo ɗum ɗo koye waɗe. haray allahu subhanahu wa taala on imo wi en wadhkurullah fi ayamin ma'dudat haray
jante inde Allah nden e ñalaɗe lintaɗe ɗe. haray tigi tigi on honno ɗum ɗo ko en andu ɗum ɗo hino hani waɗude jama on wattana yila fota. haray si tawno hara koye yahnum ka juulugol haray laawol ngol yaaruɗen ngol wonagol kadi artirten. haray nelaɗo Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗi ɗum si ɓe ngol ɓe rewri ngol wonagol kadi ɓe artirayno. haray si tawno kañum kadi haray koko yo fotto e juule haray ko accugol ɗon juulirɗe ɗen yaha juuloya ka honno ka salikene ko ɗum woni ka iidi ndin juulete ton sina hara ndiyan no saaƴi ma ella goo no waɗi ɗon juule ka juulirɗe ɗo non e ngaal en andi ella no waɗi kaka cuuɗi wona e juulede. haray ɗum ɗo ko yen andu ɗum ɗo. haray hino hikki ɗon kadi ko hana waɗede si tawi salminoyama few a fotti en julɗo ɗimmo ma on hiwrodiri haray hino ono hino wi'a yo a wi'u taqabbalallahu minna wa minkum haray yo allahu on jaɓan men jaɓana on. haray ko ɗum ɗo waɗugol ɗum ɗo kadi ko hunde labande ko hunde nde tawi jama on kono hani wattande yila e muɗum. haray kadi ñande julde nden ñameteji ɗin haray ko yo ɗi wattane yila hara ɗi bonnaka kono hara kañum kadɗi fanɗinaka. hara tigi tigi on ɓeygure ma nden si feere no woodi modi wata ɓe soñjo heege nde ñande wata ɓe tampo heege nde ñande kono noon wata ñameteji ɗin bonne ɗo noon ha angal o bonnugol ñameteji se daari ɗi haajuji me en ñameteji wonɗi e bonde ɗin no ɗuuɗi e ɗeɗo juldeje ñameteji wonɗi e bonde ɗin no ɗuuɗi. haray ñameteji ɗin wona yo ɗi bonne ñameteji ɗin ko yo ɗi danke ko yo ɗi danke ɗi jogite moƴƴa. haray ko ɗum ɗo wonno ɗen e andintinde. haray noon leer men o muutike haray hiɗen accitude antenne on hatta jillodiren programme on e honno noddugol mon ngol. haray inchallah haray tigi tigi on ko ɗum ɗo woni ko fewndi. haray numéro on ko 622 83 46 46 ko ɗum ɗo woni ko noddoton ka 88.1. haray woɓɓe senike kisan hiɗe wernude ɓe. assalamu aleykum. assalamu aleykum. assalamu aleykum. assalamu aleykum. haray woɓɓe senike hiɗen wernude ɓe. haray musidɓe julɓe tedduɓe ko toli moɗon ka radio city fm. nam assalamu aleykum. aleykum salam wa rahmatullah. nam ko homɓe wonɓe honto? ko Mouhammad ramadan office. nam ko toli moɗon cheikh ramadan. ramadan noon yeehi haray yo allah tawnen kadi ko arta kon. allahumma amin. haray ko fii ka juulugol idi ɗon ko honno fi juulugol idi min ka suudu ko honno juulirte. awa haray ɓeɗo ɓe landike landal ngal hannoɗen hikkude ɗo ko honno juulirte ko honno idi nden juulirte ka suudu. si tawi on tigi ari ka juulugol iidi gogo taw noddinandu ala darnandu taw ala jama o yo faamu ɗum dey ɗen andi woɓɓe landino ɗum hanki ko darde ɗiɗi kadi woni ko juulete. darde aranere nden kabbirali jeeɗiɗi waɗete si on tigi fuɗɗo jangude fatiha on gelike kabbirali jeeɗɗi habbirago arano ngon taw ko takbiratul irami ngon on tigi habbiray gonɗon taw ha gasa o waɗa honno du'a udditirɗo julɗe nden on o habbira ɗon kabbirali jeego o watta e hoore ɗin ɗon on gelike. haray si o gayni ɗum ɗon o janga fatiha si o gayni ɗum ɗon o watta ɗon simore si tawi ko honno ko simore sonno suratul a'la o wawi wattude ɗon hino moƴƴi. si tawi ko suratul honno khashiya o wawi wattude ɗon no moƴƴi. siko suratu honno ono siko suratul ala o waɗi no moƴƴi. haray kadi ko feññinte ɗum haray o honno ka habbirago ɗimmo ɗon haray joni o waɗay kabbirali jeego tawta habbirago ngo o immodi ngon ko ɗum woni ko jowi
si tawti ngoɗa woni jeego haray ɗon ko jeego waɗete si o habbiri ɓaawo ɓen kañum kadi habbiray ɓaawo makko o janga fatiha o watta ɗon kadi simore siko simore suratul khasiya o watti no moƴƴi siko suratul samsi no moƴƴi siko suratul daha no moƴƴi honno duha no moƴƴi honno si tawi woni o wawali wadde ɗum ɗo fof yo o jangu ko o wawi kon fattaqullaha mastata'tum ɗum ɗo hiɗen andi haray ko ni woniri après si o waɗi ɗum ɗon ko ɗum ɗo tun serti e ko o juulayno kon ɗo o continira ni juulugol ngol o tayyo o salmina haray ko ni woni fi oɗo juulugol oɗo iidi haray tigi tigi on haray hiɗen wernude ɓeɗo kadi. Assalamu aleykum. ɗannine radio ɗannine radio na nam ko homɓe wonɓe hon to nam ko toolimoɗon Cheikh Ahmad Sérif nam 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 si on daari on tawi ko o fodduɗo jonnede jonnon mo si wona o fodduɗo jonnede accon ɗon ara on jonnali mo mana foddugol ngol ko si tawi ko wasuɗo ko hatton jinɗo on gelike on andi ngol ɗo toragol ko hunde haɗande kono noon si o torike kadi ha si tawi ko o handuɗo e toragol ɗon kadi na ella iɗon gelade iɗon wawi mo jonnude si yimo handi e muɗum nam habbirago ɗimmo ka darde ɗimmere kan awa wi on ɗum nam ko joyi o wattata e hoore on ɗon on jarama fota o weltanama yo Allah moƴƴina hen nam haray tigi tigi on en nani ko ɓeɗo landi kon haray nam assalamu aleykum wa rahmatullah haray jama no senade ko tooli maɓɓe haray hiɗe wiyaɓe ko tooli maɓɓe wa aleykum assalam wa rahmatullah nala ton hiɗon e jaam ko homɓe wonɓe hon to tokoran hiɗon e jaam aray ko tokoramon ni ko Mouhammad Julde Diallo min kadi wonɗon ko mako ɗon ko on to wonɗon awa ko toolimoɗon hiɗo weltana nam awa lande telen hon to on kabbirago aranon gon e ɗiɗaɓo gon nam on andi buyno du'a hanude famude finde julde hara weltindaki finde julde tentini enen wi'aɓe nde ɗo julde ɓay enen ko nde ɗo innitira ɗen hiɗen hani landade finde moƴƴadey kono noon si en welsindike juulugol enen eɓe mawɓe men en herto heɓe jangogoy haray kabbiral ɗinɗa ara non ɗum koɗi jeeɗiɗi on tigi waɗa takbiratul ihrami on ha gasa o janga du'a udditirɗo julde nden so gayni ɗon noon o ɓeyda jeego e hoore oɗa ɗon woni jeeɗɗi nani ke tokoranno ɗo kaɓe sentike gasino gasara tokoranno jenti ka radio haray ɗon woni ɗon jeeɗiɗi ka ɗimmunɗa kadi on tigi si immoyke ɗon geli on tigi immoday e habbirago ɗon woni go'o o watta jowi hoore ɗon woni jeego haray ko ni gerdete woɓɓe kadi senike wernen ɓe assalamu aleykum nala ton hiɗon e jaam ko homɓe wonɓe hon to awa ko toolimoɗon hiɗo weltana hiɗon jarnana no sella ko goto juula ko ɗum hay docteur Mouhammadouri bari maki ɗe balɗe awon jarama haray no sella ka goto waɗa no sella ka buy waɗa yo Allah newnan e waɗen e jaam o jaɓanen ko wonɗen e wadde ko nam assalamu aleykum wa rahmatullah haray ɗo weltana ɗon jarna fota haray noon meɗe wiya on kaka radio City FM wonɗen dey wallite addon publicité ji monɗin e oɗo radio haray noon si ɗo gasi e yewta e fi jeego juldal ndun kadi inchallah
Naam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ko hombe wonbe honto? Ko modi Mahmoud Bambe wonbe sonfudia. Naam, koto Mahmoud hare ko toli modon. Ara ko fika Mahmoud Bambe fala lamba de don. Naam, ko toli modon naam. Wonde na mi do kawti do e rewbe heyni bekko. Naam. Donc be heyni ara day woni mi do wawi nabande ko mudo. No sella ka jonnon be en torki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah yafo modi mabbe. Allahumma amin. Hare no sella ka jonnon be ko non gerdete ko ben non hani jonnude. Hare hiden o weltanamo jarnama foto on andintini en kadi en andintindo hanki woduno wobbe landibe be wi wo ko bibbe mabbe ben julni qiyamul layli ko ben kadi julni honno ko ben kadi julni nafilo est ce no sella ka be jonna bibbe mabbe ben muudo wiuden dum sellata dey wana julnudo ma wo wi'ata ko ma jonna muudo ma on si mo handi jonnede muudo jonnamo si o handa e jonnede muudo a jonnatamo fi mo julnuma qiyamul layli ma himo julnuma nafilo haray haray andintenen ɗum ɗon kadi haray ɓeɗo no hana jonnede yo Allah o yaafo modiɓe maɓɓe ɓen o yaafano en enen kadi bakkatuji ɗin o malna o hisina awa jarama fota albarka haray ɗo weltanaɗo jarna fota inchallah haray musidɓe julɓe tedduɓe on gelike ko ɓeɗo maki kon haray dey jonnugol oɗo muudo haray nam assalamu aleykum wa rahmatullah. Nam ko homɓe wonɓe hon to? Alhamdulillah. Nam ko homɓe wonɓe hon to? Nam on ko toli moɗo yo Allah waɗu jikkuji men ɗi jikku Sayyidna Umar. Nam nam si miɗo andi si mi anda haron seytinali o woye nanon ko si feere no woodi waɗe ɗum ɗon wo ka jeego juldandu ɗo wo mo fuɗɗike ko si feere no woodi o waɗa si feere ala o fawaka iɗen geli hay mo nawnuɗo on fawaka worugol ka ɗum ko wattango lila na non ñawirte piiji ɗin on jarama fota albarka si feere layya on heɓi ke waɗe si feere heɓaki muñe nam assalamu aleykum wa rahmatullah haray musidɓe julɓe tedduɓe hiɗe wiya ko saɗi jama on ko toli maɓɓe ka radio City FM immorde koloma haray ko toli moɗon hiɗon weltana hiɗon du'ana hiɗon jarna nam assalamu aleykum. Waaleykum salam jam na alhamdulillah ko homɓe wonɓe on to? ko Abdullahi ɗum bani nam ko toli moɗon Cheikh Abdoulaye Allah waɗu en fo Abdoullah. amin ya Allah. Nam are ko landan mam ko lando nam make tawde mi hori no suma e ɗo wonde miɗo hattina cellal ha on ɗon nam miɗo mari musu ɓernde ɗon ñallal mi hoora mi ñallintina kono abniyal won no ɗum wonɗo o nder ɗo hakkilan ne jiwodiri mi annda si jon ko jelmi yoori ko jelmi ñaami nam ni mi miijiti ko jelmi wawi hoorugo ko jelmi wawi ñaamugo kono hakkilan nden wawawi artude on joni noon ɓay tan on no yaaji miijitore doy ha ndaron so on anditay nam so on anditali gaabon tum ɓay on hoori jogaje goɗɗe on horali gaabon tum haray maronɗe ɗon si on dikkoyi yoɓon na ara ɗon miɗo wawi fecciri hakkunde o ɗo joni ko onon geli koyo miijito ndaron wata on feccu e hakkunde kadi hara tigi tigi on heɓano feccere ka miijitore doyi ndaron ha si tawi on anditi awa si tawi on anditali toujours naɓon gaabon ha tawa tañƴinoɗon ɗo lanni kono noon wona yon etudey on etata taw ko si on habbo ha sino tañƴina on dikki yoɓoyon hay si tawi suumayeje ɗen fawodiri so on dikkali si ɗon tañƴinana dikka ko yo maruɗe ɗon après yoɓoyon si tawi noon dikka on taƴama yo Allah dando on taƴanede dikkugol haray tigi tigi on ko yon etane inchallah ko yon etuma etane ɗum nam har ɗon fuɗɗi makude nam
ila landa dimman ko siron juli jeje don ko ge julde do nas nam on ki julde safi witir on sai don nganno abbi safi witir on mi ji julde safi witir on si boyi don nam awa yewti no ha la tumbe je mo wana wa sina mo zero era on tino mi jul ko don leer don don si ari wa wa tan no ko si julde safi witir on ka ala dum julda non no so ari ɗon ko yo juulu naafiiloje ɗen ha o gayna few no aron ti naafino ɗum law i o naafiino kono himo faala wadde qiyamul layli ka nam i ɗon so ari ko yo waɗu qiyamul layli makko on ha gasa o sakkitoroya safe witiri on nani nane noon o maaki o darna safe witiri darnantake wonon kadi qiyamul layli on darnantake noddinantake darnantake anno naafilo ngara anno safi witiri on ko feere jo arana wona no qiyamul layli woniri ni arana inde suumayo mo juuli jeeje ɗe law joni koko yewtuɗen ɗo no gasa e suuma yewo no gasa e ko wona suuma yewo ko noon on tigi gerdata aray no laba ha no moƴƴi haray kadi suuma en ko ari ko ekkitugol en si suuma en feƴƴi hara ha tawa ɗen qiyamul layli ka cuuɗi koy tu ndeyi nam assalamu aleykum wa rahmatullah awa jarama fota albarka haray yo Allah moƴƴina o malla o hisina haray onno o weltanama o jarnama fota inchallah amin yo Allah hokku en fof jarama fota albarka haray musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum woni ko haray wonɗen e mum ɗo nam assalamu aleykum haray jama no senade woɓɓe no senade ɓe ronka hewtude hiɓe weltana haray woɓɓe no hewtude ɓe weltana nam ko homɓe wonɓe on to Mouhammad Sali Diallo on ɗo kola awa ko tolimoɗo yo Allah waɗu jikku men on jikku Mouhammad Sali nam ko tolimoɗo nam nam on jarama fota yo Allah moƴƴinan o jaɓanayi awa simiɗo andi simi anda aran seytinali nam no sella kaɓe jonne no sella kaɓe jonne few ko ɓe noon hana jonnede goy ko ɗum muudo o waɗirana on andi sugu ɓeɗo si jonnaka kamɓe kadi iidi o gara ɓe waɗirta iidi on hewre welo welo goy on andi ko yo waɗe iidi kono harana yo iidu ka maɓɓe awo jarama fota albarka nam jarama yo Allah moƴƴina o malna o hisina haray musidɓe julɓe tedduɓe ko wi'uɗen kon ko no woniri joni ɗen natande fi oɗo tigi tigi on dey haray horugol honno ɓeɗo jeego juldandu haray ɗum kadi koko moƴƴi koko laba assalamu aleykum haray jeego juldandu ɗum kadi koko laba moƴƴa koko yamira kadi haray tigi tigi on jama yo watta yila mum fota fota haray nafoore ɗuɗunde no e muɗum haray nam assalamu aleykum nam ko homɓe wonɓe on to indeɗo Mouhammad wonɗo ɗaɓonɗi nam ko tolimoɗon ko to Mouhammad nam haray meɗen heɗo ɗo makuji moɗon ɗi labaɗi haray ko weltanagol on ɗum ko seeɗa ala e muɗum nam yo Allah weltano en allahumma amina ya rabbi haray derke Allah yo Allah lamɗon hoɓɓe moƴƴere ko woni e lewru suuma en amin haray mi weltani jom buy ko seeɗa ala e muɗum inchallah o weltanama o jarnama fota haray wata inchallah haray o weltanama ceerno yo Allah o malno en o hisina awa on jarama fota albarka haray ko tolimoɗon inchallah on jarama albarka haray musidɓe julɓe tedduɓe fi oɗo horugol jeego juldandu nelaɗo men o Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maki man sama ramadana wa atba'u sittan min sawal kana ka siyami dahar haray kala horuɗo jeego honno suumaye o jokkintinɗon jeego juldandu haray tigi tigi on himo wayi wa horuɗo hitande haray ɗum ɗo yo Allah malnu en o hisina
yo faami en kon nge jangude kon o arsi kay gollitirgol nam assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullahi ko homɓe on to Ceerno Abdoulaye wonɓe Bomboli ko tolimoɗon Cheikh Abdoulaye nam ɗon ala ton alhamdulillahi ɗon e jaam eɗon humpito mawɓen meɗen humpitoɓe seeɗa nam ko tolimoɗon meɗen jenti on meɗen hettima kuma on no moƴƴi ha alhamdulillahi yo Allah moƴƴinan en allahuma ne haruno jebade awa inchallah yo Allah moƴƴina o malna o hisina ala jaɓange suumane o amin yo tawnen kadi suumayeje buy allah tafamina nduɗo kan o yii ndu yahi e allo kan o jilli few kono woni allah naɓange nanaren ka goɗɗo ala amin haray si tawni goto juuli julde iidine hara hina ella no selli few no selli few karama ko meɗen docteur Mouhammad bari ɓe maki ɗum ɓe holli ɗum jama o ɗum no kabbirali ɗin ka darde arane ko 7 hay hara takbiratul irami on ko ɗon tawa ka darde ɗimmere ko 6 hara habbirago immorgo ngon ko ɗon tawa on jarama fota on weltanama on humpitike on humpiti woɓɓe kadi on jarama fota albarka waleykum salam wa rahmatullah haray musidɓe julɓe tedduɓe ko welo molanago woni ko wondi en haray yiiɗe weltodira e moƴƴa inchallah nam assalamu aleykum wa rahmatullah na ala toon heɗon e jaam ko homɓe wonɓe on to nam ko tolimoɗon koto Mouhammad Ba nam nam haray ɓeɗo ɓe nani fuɗɗode mako on eɗen ɓuuri e tañƴinade koɓe faala landade ko si ɓeɗo no jonne muɗo ɓeɗo no jonne kono en toriki Allahu subhanahu wa taala on yo Allah nawnan modi maɓɓe ɓe haaje e ɓeygure maɓɓe nden nam assalamu aleykum wa rahmatullah nam ko homɓe wonɓe on to nam Cheikh Mouhammad Ramadan yo Allah on artire tokora mon kadi e ngal noon tokora mon Ramadan yayi nam amin nam karay koto Mouhammad Ramadan ɓe senike nandi ɓay tokara maɓɓe no yawde kamɓe kadi ɓe yeeyi nam assalamu aleykum wa rahmatullah nam ko homɓe wonɓe on to nam ok koto Ousmane ko tolimoɗon alhamdulillah meɗen e jaam alhamdulillah awa simiɗo andi simi anda ara on seytinali ɓay noon on ɗuɗɗini yawno ɗon nam ko fiyo ittugo muudo on nam ko muudoren nden ko nde keɗuɗo a ettede fiyade goto haray ɗo koye on tigui eɓɓan tun 2 kilos 500 ma 3 kilos ɓay noon ɗamari muudore nden ko suudu ko wonande jelu non muudore nden kadi haray ko berɗum ɗon nde ƴettata kayre kadi ko 2 kilos 500 ma 3 kilos ko entre ɗon deuxiéme o nam ko fiyo yiidi ɗo nam ko honno on tigi wawata waɗirde ha pukkali iidi o hara mankali mo ko nder hombo ko yo juulu ka suudu makko 9h ma 9h30 telen ɗon 9h30 ou bien 9h entre 9h30 ha 10h ko telen ɗon woni ko iidi ni ɗon andi wowi yiltodirde 9h30 ma 9h ni ko telen ɗon ɗo on tigi ina wawi juulude e ɓeygure mum nden si ɓeygure no ɗon si ɓeygure ala ɗon kawtal ngal no ɗon o juulida e kawtal ngal kono ɗo kadi ɗen andintina ka juulugol yiidi ɗo jaman koye watta yila ɓe waɗa masque ji maɓɓe ɗin ɓe pottodira kadi ko hadira ɗe yawgol ka salli kene kon ko wata en ɓattodir ko wata en memidir ha joni nawnar nden ɓe wiyali en lannigo e taw jama on kadi wata wedditoye ɗum ɗon dey fi wiyama yo juule ka galleji wata on tigui wi ko matugo mooɓa quartier on ɗon ɓe juulita
mo kala yo juuludo e ɓe gure mum nam amini tata munu nam ko fiyandugol o ɗuma onnanede nam e tawi en wawata no juulide wona makka wone nafirde no wano honno wonno ɓe wone ɓottodirde no non ɗum ɗo wona makka ko goto e tapio ko non goye wonɗen e ko non goye hannude warrude he ka cuuɗi nam ko non hannude warrude koye pottodire nam inni nam no torade ɗo Allah nam torano en hen fof meɗen enen guine e julɓe ɓen fof ko aduna ɗo inchallah ɗum noon koye waɗ ɗum ɗon sowno o waɗen ɗum en fof kon nde nawnare ɗo nam Allah nabitinde e suumaye o amin amin jaltinande ɗo e jam moƴƴere amin 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 kala créiɗo nde nawnare ɗo nam Allah yo yaade nawnare nde kala min jiiɗo songuey jamamu yallah nabitumo e suumaye o jam moƴƴere yo Allah sanzumo o wonta moƴƴo harana soñjowo allahumma amin on andi bani adama on Allah woɗɗintimo hakkude men bani adama on si woni ko bonɗo ko yo torane moƴƴere wona yo torane halakuye na halaku em toranimo ko miɗa andi ɗum ɗo ko yo torane yo o moƴƴu nam woodi no bomɓe ɓe wonti moƴƴuɓe ɓe nafi nam ɗon ko bomɓe ɓen hande yo Allah on wattuɓe moƴƴuɓe allahumma amin nam on jarama fota albarka on jarama albarka awa assalamu aleykum warahmatullah haray musidɓe julɓe tedduɓe e weltanike ɓeɗo musidɓe meɗen haray ko tooli moɗon meɗen wernude on waleykum salam warahmatullahi ko homɓe wonɓe on to ɗannine radio on ɗannine radio on ɗannine radio on ɗannine radio on taw nam make ko homɓe nam ko honto wonɗon ko tooli moɗon meɗen weltani on ebba men ewnike hitamen muuti kene jaka meɗen hewto e kindiya mi weltanike o moƴƴano yo Allah o weltano en amin 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 kaka laawol amen labeno nam amin 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 nam 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 iɓe wawi juulidude ɓe watto masque ji maɓɓe ɗin ɓe pottodira ko ɓe pottodir tun ko ɓay aray ko nokku gotu ɓe woni si ɓe pottodiri aray ko ɗum ɓuuri moƴƴude nam o woye ko miskinaɓe ɓen jonnete imamu mon on noon si woni miskino imo hana jonnede kono noon ɗum moƴƴana on imamuɓe ɓen ɓe tigi tigi on hiɓe hani wonude kamɓe kadi hara koɓe marɓe goɗɗum ni koyoɓe walle no ɓe heɓira imamujo no wawi uddutude place o yeeya goy imo wawi kadi yeeyanede goy kori ɓe imamuɓe kori wallen ɓe ɓe heɓa koɓe golla yo no moƴƴi goy no moƴƴi goy no moƴƴi goy imamuju yagal kadi holla on tigui gollata dey kono si tawi woni kono woniri aray no sella kaɓe jonne ɓeɗo no sella kaɓe jonne hay zakka goy arana o zakatul fitr ɗo tu nam joni noon noddo yolla wallidiren no janggiron joni noon mi jonnoyay on numéro ji ɗin ka dernier wattano yila ka dernier noddo yolla wallidiren no janggiren nani ko tooli moɗon nam 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 make kan onon o yaali waɗuɓe kono yo woɓɓe waɗu na ella woɓɓe yo waɗu imamuɓen ko hanaɓe wallitede kono noon kamɓe kadi koɓe wallu hoore maɓɓe de ɓe ɗaɓɓa koɓe golla
on jarama fota albarka assalamu aleykum wa rahmatullah haray leer men on mutike hewti fayde ka wonɗen e waynodirde haray tigi tigi on honno hiɗen notade ɓeɗo tu nam assalamu aleykum Waalaikum salam wa rahmatullah. nam ko homɓe wonɓe on to yawne leere on ɓattike Sise Alhaji Mouhammad lamtana bara. ko tooli moɗon nam Min émission vraiment min fami wuya en noddade min posa ɗo question ande kala jaram ko min fami wuya jaram weltama on jarama o weltanama fota haray tigi tigi on ko no woniri haray min numéro on ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 haray karamo ko meɗen Oustaz Mouhammadoul Amin numéro maɓɓe on ko 622 21 11 98 hiɓe salmina on haray tigi tigi on ko ɗo wonɗen e hattude hiɗe wi'a yo allahu on okku en suumayeje ɗuɗuɗe yo okku en suumayeje ɗuɗuɗe hande woni dernier suumaye on yo taw hara bakkatuji men ɗin hayriyeji ɗi yafama itte sikke kan arani ɗin hara yo allah o malnu en yo hisin en yo yittan en ndeɗo nawnare coronavirus o sellina nawnuɓe ɓen fof o danda ɓe nawna